West Karbi Anglong District Committee la pen ke KSA Amren District Committee tum jointly ni tum meeting dupon sini tum ka chengwai bang ke jasemet ke damtang 29 November arni tum la West Karbi Anglong District along jasemet 25 June 2023 arni Karbi Anglong tum Mas Council pen ka pe klang pon so new land policy aputhak ni tum adharna program puthak se ko ni tum reassessment is a meeting dulo la pen ke la so a meeting along pen ni tum ke kachini bangala hen lo je jasemet Karbi Anglong Autonomous Council pen non malom la pen ke damtang 24 November arni sitami Autonomous Council pen ni tum party phan isi written reply nang pilo je new land policy ke ave puselang li tum pu la pen ke sona khaksi lang mi pi la pen ke jiri gindeng ba dak jeng khatele hor son along penang media jir putum karjudun la new land policy puthak Autonomous Council pen pilo puji pu silai huilong ta Karbi Anglong CM tuliram rong hang alang li ke thak bangla helo je new land policy ke ave puselang li pu la pen ke dosi ta la ke li tum Karbi tum han kali la sonda alang li ko ninge pon thude la si ni tum Autonomous Council phan ki puji ke la helo je alang li la hine reply ta chokchi kopi ma chokchi banga 25 so June ni alang li tum ka peklang order lulong bangke dake Karbi tum ke revenue tu nang ne ba premium tu nang ne la sona lam tawe la pen ke dake tribal non tribal la sona lam ta hala so order lulong bangke avi kadu ka vi phanda dake general ise order selang li tum hin pen ka paklang la pen kala daga premium punon conversion of premium la pen ke revenue sita na dorso pik la ben hala so order lulong bang sila ke klang dak khang yang lo la pen ko hini alam ni tum arjulong lo jasemet no la kimi town committee ka selamadim jengkha jiri kindeng la pen ke umla pher la hayara da tum ta mi town committee bang nang ne athi lai ha warlong ke do 85% ara da tum ke kachuti ki ka chongdar la sonarat sai de lang la pen ke alang li tuma annual income sitame suri thongkep suri plikep ba lag sipen aber la sonai se mulu ka tum sike do posi town committee pen alang li tuma putha ka impose ya tax bang alang li tum tun e la sona lam se chipula posa ko town committee ke da kenang sotawe pen ka so town committee ki kimpon hut pustame rada phan karju pon thang tawe la pen la ke asia rules long kupima ke do la so rules tenglang li tum la so town committee de kapang dak pon kali la so posi la haya town committee bang che pon thunei pura la tum ka complain dam huta tuliram rong hang la so si ke thak dun pulam sini tum arjulong la ke Karbi tum ke town committee tax ta pinang ne ke la son se lang li bang ke thak dun la ke bang paro ko so tum phanchot pulam selang li bang ke thak dun sita so municipality board pen ji to house tax le punon property tax le punon ko pima notification along ke da ke Karbi tum ke pinang ne ka prek tum pinei la sona lama we dak ta ka do wi phana che ko mana posi pinian alang li rat aphan ke thak alam ke la ke chubai binong la pen ke jong se alang li ke chubai pele kaninje kali pulotang te la ke alang li kachini ne pencil la solam ke la ke rat aphan ke thanta binong lo la sini tum pini se tame puthot cheng wai pon thulo je la solong le ron bang thuke la ke 25 June ni council pen kapang dak long le ron bang the council pen la ke chepa private nang ji kupima la ke ni tum aphong lo ke puje Karbi ke chengsia homporti ta longli hen lo ki jutsia homporti ta longli hen lo Karbi che the bong ke longli hen lo si longli pen Karbi phan ke pache kak un elo sita non la so teng high rate of premium pulotang te la ke mane town committee long edo tum ta chiri si pen lak thom premium pini la pen ga rong ru ba jo tum ta chiri tin a farman suri kre pho long le class teng pen council fan premium pini brodai Karbi tum ke long le hem pu man un elo la bange phire me lam lo so teng lo putang te Karbi tum si Karbi long ma suri puji man det po long le hem pu man un elo la pen Karbi long li ke nona teng pulutang te ke plang tum si nam det po la pen ang tan pen ke wang dak behanang ke claim ak he tum si ong dung along le bange nam det ji la so long le ron teng lu tang te la so pot si la ke Karbi birudhi land policy alang li tum selam rong lo pot si la so long le policy we puthot withdraw nei pusi pi da menili tum cheng wai pon thulo la pen gala so council pe long le ron withdraw re tik ke la bangali tum ke chi song pon bompo la son thak si give and take alam si tamin non anta pupo sarkar ta kaching wai ing tonti long le ki pg alam ke assam sarkar ta non anta chudlot bom aposi la ke 51 teng 13 April ar ni pima notification ke du haso teng si Karbi Anglong district boundary ke du vet nai pusini to me hin pen la ke pinile thota che parai pon lo la pen akon ni tum puthot pinia mai pen ka pa klang pon jelam the bangela hen lo je ke dam tang la so che klo December tarik 3 year ni Hauraghat MLA Dorsing Rong Hang Ahema Sorbang
rong ni hang LP school long a mastorani setle alang li dak a BJP atuma program along ar jabdun hampen BJP ki join dun atuma pan alang li BJP a poho pen hai ka ki kup dun ma plakar wak dun inut Mohila Morcha BJP a presiden ateng selang li kam ke klem por la bange chokche pusni tu mahin pen jong dun lo pen December tarik re isi ke lage working days penak la pen ke non LP school mukha ke exam ta sulibom la sila sona por hut alang li duty che o bupsi political party leader ateng alang li BJP meeting lo ka attend dun ke lage croin e pinalam la ke illegal a potsi Primary Education Department Karbiango to mas council pen alang li phala suputhak action and vek nahi suspension bivek nahi pusni to mahin pen alage isia demand pipon lo ba kali pradani tum puthui banke mane non BJP to mas slogan Modi he to mumkin he BJP tum jitu ki tu bom hala so a slogan teng pentong BJP ali dar apiso tum anke sakuri le do pusita BJP a party along political leader teng an campaign punon rally punon lahai dun long popma la bang kali tu mai isi karjulo aku jong sila son pulu tangte Karbiang Autonomous Council Education Department pen public notification pidat nai je pini pen abangke that opposition party leaders ahema soro tumta dopik sakuri claim posi hala tumsi tame amethang ka support a political party a meeting along dunlong campaign dunlong duty damde that sita Autonomous Council pen thang action avelo pu is a public notification pinai pusi nili demand lo plan